uJesu uphendukela kubazalwane abanjengalaba nje uthi angizange ngikubone ukukholwa okunje nalapha phakathi kwenu Israyeli angaze ngikubone. Nansi indaba enzima webazalwane uthi uJesu abantwana bangaphandle inceku zeyinduna abathakathi neyifebe bazongena kuqala embusweni kaNkulunkulu bahlale noAbraham noIsaka noJakobe bese kuthi abantwana bombuso basunduzelwe bomnyameni. Yena yethu sukholwe kahle kangaka wahamba iminyaka engaka waba leminyaka usindisiwe kanti usazosunduzelwe bomnyameni ukungakholwa nje ukuthi ngoba uNkulunkulu uthe sengibamba lapho ke sengima lapho ke sengicula ukusho kwakhe angisabizi umuntu manje ngicula ukusho kukaNkulunkulu uze kuthi entweni engekho uvela into ekhona. Hallelujah. Uyazi uma ufunda uMatthew 24 uMatthew 8 uverse 7 verse 24 25 26 uJesu lapho ukhuluma bazalwane ngezakhiwo ezimbili kanti ekuthwala mabili amaqembu ezweni lonke nje uJesu ukhuluma ngalamaqembu uthi abanye bathi mabakha isekelo sandlela abazoyihamba bayakhele phezu kwedwala bafuna ukuzwa ukuthi isekelo sami siqinile. Asilalele bazalwane kuthiwa kwafika ikhukhula kwavunguza imoya kwafika ichotho kwafika imvula enkulu kwafika izangquma ngicela ukuchaza ukuthi zayishaya lendlu nomethu ukuthi yakhiwe phezu kwesekelo esinjani kodwa zayishaya bese lithi izwi lenkosi ayiwanga ngoba yakhele esisekelweni sedwala. Amen. 2 abanye bakha phezu kwesihlabathi obana bakha phezu kwesihlabathi abakhele emazwini abantu bakhele ekukholweni okujabulisa inyama yabo bangafundiswa ngempela ukukholwa izwi. Base bathi esontweni lethu thina phela ave sesofana sonke indaba isesontweni lethu upasta uyavuma umama mfundisi uyena isibonelo sethu ngidumisa uJesu bazalwane ukuthi isibonelo sami uJesu. uJesu kanti futhi ngayo uKristu anginamahloni isidudla sami ukuthi ngilingise. Bazalwane nginenhlanhla kuJesu indlela isize ngayo impilo yami kulula ukuthi ngilingise yenza njengoba ngenza. Mangilingwa ubokwenza njengoba ngenza. Uma umuntu engihlukumezile sevuna lokho akade kwenza eseza kimi ezocela umkhuleko ngithi ungakhohlwa ukwenza njengoba ngenza. Amen. Paul inyama nagazi athi ngilingisani ngoba nami ngilingisa uKristu. Libabheka bahamba abanjengathi ekholweni ngoba abanye bahamba beyizitha zesiphambano. Yini ubeyisitha sika Jesu ukungalikholwa izwi lakhe. Nalikholwa nje izwi lakhe. Glory. Khona nje abanezifo zabo nje abaphila ngokuginqa amaphilisi bayayijova umjovo ubuhlungu kangaka kodwa sebavolontiya ukuthi noma ngibamba ukusho kwakho ngicela ukudliwa inalithi kunoma ngabamba nje ukusho kaNkulunkulu isho ngezwi
uJesu wathi angizange ngikubone ukukholo nje. Hamba ke. Incebo yakhe siyaphila. Manje aqhamuka ekhaya. Uhlangatshezwa amabutho. Amabutho athi wemkhuzi wempi. Umfana uyaphila. Kanti nomfana ukhona esixukwini uyaqhuma. Makubuzwa isikhathi utholakala ukuthi ileso uNkulunkulu abekhuluma ngaso ngoJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Niyabona bazalwane lezi izinto ezishayayo zimiswe ezulwini ukuthi zisishaye. Noma wakhethwa len noma wakhe esihlabathini. Ama test empilo ayafana. Ilingo ziyafana. Ikhubekiso ziyafana. Futhi iBhayibheli lithi zimelwe ikhubekiso kuba khona. Bese uJesu kodwa maye kuloyo esiza ngayo. Athi ngabe ngcono ukuba ugaxitshe lokusila aphonso kujuleni kwamanzi. Hallelujah. Hallelujah. Uthe uJesu bazalwane mazishaya leli. Wathi kuNumeri 21 uma bekhala bakaIsrael njengabazalwane kulesi sikhathi. Abanye bakhaliswa amadoda, abanye bakhaliswa zingane, abanye bakhaliswa abafazi, abafazi abafuna ukugqoka, abafazi bayaqoma, abafazi babathela lehlazo, bayabaphingela. Ngithi kungcono maku indoda ephingayo. Awu, inenkinga indoda ephingelwa umfazi. Uze kwazi abantu nje ukuthi utshola nale yanduna yasemsebenzini. Uphathi ikhaftini ezimbili. Mawubuza ukuthi ngoba umfazi womuntu ikhaftini ezimbili uyisaphi? Hayi, ukuthi nje umkakha kamnaki. Kanti wena usuwazi nokuthi umkakha kamnaki. Suphathi ikhaftini ezu2. Uthi kuJesu mazimluma lezi nyoka. Anibokwenze njani bazalwane? Nibheke inyoka ephakanyisiwe. Alisho ukuthi ziyasuswa. Lithi azothi ziniluma. Ukuzihlungu zazo singanibulali. Sithi ziniluma ziningaphaza. Nina nibheke ephakanyisiwe. Uma nigqolozela ubusobenu ngeke bujabe. Ukugqolozela kubulala isihlungu seinyoka esiluma. Amen. Bazalwane ubaba uMadlala unomngane. Akekho umuntu ongenayo umngane. Nami nje nangu sister Philey. She's my bosom friend. Manje umngane kaBaba uyamfonela cisho 2 years ago. Mfundisi, angithi niyazi ukuthi ukuya kwaIsrael kulezi insuku kusefashionini. Hayi ngicela sithi amen. Uma nje ungakazi uye kwaIsrael ubukeka sengathi khona into ongayazi. Ungakazi ulibona ithuna likaJesu. Udlisidlo phakathi. Manje umhlaba wonke ukhuluma ngoIsrael. Sike sahamba saze sawudlula eKhaphanahume, saze sayofika lapha eKhana, ngafika ngenyawo eKhana laseGalile. Ngabona lapho uJesu waguqula khona amanzi aba yiwayini, ngase ngabona naleyo mphongolo. Manje ubaba unomngane. Yafona umngane wakhe uthi mfundisi, yebo mngane. Manje la nginika umsebenzi ukuthi ngithola abantu abazoya phesheya bayobona umgodi lapho uJesu wayelele khona. Manje ke ngifuna ukubhala nomkakho. Ngoba manje gcwalile le list engiyifunayo mina ngizohamba mahala. All right.
angitshela ubaba le ndaba ngithi phela uzophakamisa amahlombe nathi ke siyobona umgodi. Ubaba bese ngithi ubaba uthini athi ubaba Mandla uyathanda yini ukubona ngizokugibelisa wena nogogo uMncube. Niyathanda ngithi baba ubaba yena uyathanda uthi ubaba mina ngithi uyathanda into eyenza sibuzane ukuyobona umgodi njengoba sifike late nje la kade sibona umgodi lapha eKingindlovu uqishwe indoda umgodi ngijwayele ukuwubona ufana nomunye ufana nomunye ufana nomunye 6 feet. Bese ngithi baba uyazi uma ngaba khona imali engako nje ukuthi ngithi ngobona umgodi ngingafisa ukuthola the fastest car. Into ezothi nje sengila ingwelezana ngisesikhawini ngisekingido unoma ngiyobona umgodi ize ngidlisidlo phakathi bathi mawususidla phakathi uzuzwa amandla. Uma bengasidle emgodini labantu abalikhumbuli nezwi likaNkulunkulu ethi nje uJesu babusisiwe abakholwa bengabonanga. Babusisiwe wena nenkinga nje yeingane ubusisiwe mawusuqalile uyibiza ngabefundisi uyibiza ngabagcotsho usuyitshela ukuthi nale mfundo yazo ezenza zanga uthola umsebenzi ngambe siyohambisa ivangeli size silifikise la thina singafikanga khona. Amen. Ngizokusho kanjalo lokho zidla iphilisi ubusisiwe bakholwa engabonanga. Kukhona sakufisa Isaiah 33:24 abakhe khona they will never confess. Ngeke basho abantu bayibacabanga ukuthi thina njengoba sishumayela nje bazalwane asihlaselwa impilo evuthayo kaSathane. Yike ngithi ngilele ngizwe kahle umcibisho lokho uNgcobo ungena bese ungitshela futhi lokho komoya obumnyama ukuthi uyakuzalana uyakuzalana khonto sebeleni usisa cancer loyo. Bese ngithi Jesu Kristu uyinkosi uvukile ekufeni uyinkosi onke amadolo ayaguqa nesilimi sonke siyavuma Jesu Kristu uyinkosi. Umevukile ekufeni ikhensi izohlala phi? Yes. Kuphinde kuthi kuthi awuthinte sekukhona isigaqana ngithule ngingamtsheli ngisho umyeni wami ngilele naye embhedeni kwizwi elizeyimi lithabakhe khona ngeke basho. Amen. Ungivakashela usuku loqala lwesibili lwesithathu kubona ukuthi kanti angishumayeli ngisimungulu bese kuhamba uyabaza abashumayelayo okuzothi nje tjup 3 all 722617747
ubusisiwe okholwe ngabonaka. Yazi bazalwane, siyihlaze enkosini ngendlela esihleli ngayo nokugula. Sihlezi neziqalekiso, sihlezi nezinto uJesu Kristu afike emhlabeni ukuzoyichitha. Khona omunye ubaba la, kulabo baba laba engifike enquthu bezingane, uyethi mayemphakamisa uJesu athi he is a man of all forms. Mawungena indlu ukwakhela indlu. Uyabona nje laba bazofika ngo-October 1st week eplazini, bazofika kuze kuthi angibhale eplazini ngilengise emoyeni ngithi faith, ikholo, ukukholwa izwi ukuthi uJesu uyayakha indlu, wakhe yokukhonzela, wakhe yomfundisi. Hey, wakhile uJesu. Sebesho abantu bathawu kahle ngo ngenhlanhla nje omkhulu esinayo somlomo useke wangena wahlala ngaphansi kwestairs, enye indlu yahlala phezu kwakhe. Hallelujah. Ishongezwe nje. Amen. Sesiyathandaza. Ishongezwe nje. Ishongezwe nje. Ishongezwe. Kufaka somunye umama sikwenye inkonzo ngala ngaseplazini. Uthi umyeni wakhe wayihlaselekile esehluleka nakushayela. Uthi mase befika kadokotela besaphansi kwesihlahla, wezwe indoda yakhe isithi asikoduke. Wathi baba, njengoba unjena nje sikoduka kanjani? Indoda yadonsizwe. Isaka 16 verse 7. Yathuma izindlela zakho simthokozisa uJehova, wenza izitha zakho ihlalisane kahle nawe. Asikhaya leli demon lizohlalisana kahle nami. Uthi from that time kuze kubeka lokho akaphindanga ekadokotela, wavalelisa into ayenza ulungisa izindlela zakhe khona izitha zizohlalisana kahle naye. Sesiyavala u-203 ngangila ingwelezane, angazi ukuthi obaba umhlongo bahlala kaWadi bana, angazi 27 bisimvuselelo lapha ya eceleni kwakhona. Makufuneka ngivuke ngo-4 ngiyothandaza etendeni, athi umoya ingcwele ungaphumi, thandaza la endlini. Ngithi awu Nkosi, ngabe inyama yami, ngabe inyama yami. Kufanele ngothandaza etendeni. Alidonsi iviki lokuqala ngithandaza endlini, ngiyathandazwa etendeni ngibuye ngizwe ma iNkosi sibahambele. Adonsi iviki lesibili athi umuntu wasezulwini ungavuki la unqamula umgwaqo uyodlula phansi kwaleza ihlahla uyetendeni. Ngithi thandaza la, umusa wangisiza ukuthi ngikwazi ukuzwa. Wathi evikini lesithathu sesizile ukudla manje 203 kwakuzosala nje u2 weeks kube yiphasika. Esihogweni kwakuplan ukuthi ngephasika mina ngobe ngiqumbile emathuneni ngezansi kwesonto ngidutshuliwe. Wathi kwi-3rd week sabemezela ukuzila ukudla, mina ngihlala ekhayeni la kaMhlongo, noma ngumhlongo isidudla lesi. Kuthi bazalwane ngeFriday silokhu sibambile amaplate abheke phansi, sicela umoya ingcwele agcwalise inyama ukuze umuntu akuzwe ukuthi ugolo lokho esikushumayelayo kuyinhloboni yento. Kuthi Friday ngo-10 to 3 kwakushisa njengoba kuvele kushisa la impangeni. Ngijwayele ukuthi uma ngilala ngigqoke kancane, kodwa ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyakhiya emnyango. Wase nje kufika imvula engatheni,
engatheni nje laba esinabo etendeni omncube laba bayihosha intambo kagesi efasteleni bayifaka phakathi kwezicapha zasekitchen yaphuma ke intambo yahambisa ugesi kanti lesi sicapha sakababa uNjomane bathi asivaleki uma sike sathola imvula sivaleki ngendlela eright kanti usuku lokuthi ngibona amandla kaNkulunkulu izwi lakhe liphilile izwi lakhe linamandla izwi lakhe libukhali kunenkembe sika nhlangothi zombili ilona lele lephula imsedabi yaseLibanon ilona lele liphundla amahlathi aseKhadeshi abanye bayabushwa njengomlolozelo kodwa bakukholwa tabula balanga bomlilo elivala imlomo yayingonyama yilo lelizwi uthe uIsaiah 54 uverse 17 wathi asikho isikhali esenzelwe wena siyophumelela nolimo lokuvukelayo uJehova uzolwahlulela bazalwane lali ngene itende lethu la kungelula laba bazigunge eziqondene nokukholwa babevimbe bethenje kodwa ke balithuka seliduma ngaphakathi ngoba umhlabo kaJehova nokugcwala kwawo bazalwane kwadinga ke mina ngiphume engwelezane ngihamba ngomqolo kwangavaleke kitchen kanti mina ngizofika la ekamelweni bese ngibuye ngiphuma ngiye kitchen ngophuza itiye mangibuya ngakhohlwa ukukhiya uNkulunkulu ethanda ukungikhombisa ukuthi asivikelwa wokhiya sivikelwa ingelosi kaJehova bisanxa zonke yamisa ngazonke kuba bamesabayo ibakhulule wathi at 10 to 3 ngezwe ngathi kufanele ngivuke ngiyothandaza kwakhona amandla nje angicindezelayo kanti ngaleso sikhathi inkabi ingaphakathi endlini erumini engilala kuyo isa collector i-collect iwash e-collect iselula yes kwahamba iwash neselula ngoba kwakulelela iduse kwami kwasekuba khona ithoshi neBhayibheli hayi wabona ithoshi neBhayibheli ngeke kumsize into ezomsiza iwash ngangisanda ukulithenga bazalwane lali isimangaliswana mhlambe ngangizolikhonza angazi wahlomula ke lo lenkabi yahlomula iselula kusho ukuthi yaphumela ngala yathezeza sekhaya e-sitting room yathatha amaselula yathatha lokhu kwama-DVD yathatha yayobeka la ibeka khona yasibuya isibuyela umsebenzi isiza yona ke manje nonyawo lwenkukhu kuphela ke manje mina ngiyezwa bazalwane ngizwa ihandle yesicapha ivuleka ungathi ivulwa yikati ithi ngithi hayibo ngoba ihandle nje leyo uyabona mayizinto zikwenzakalela ungaqedile ukuvuka ay ngivula amehlo inkabi le ikhanyisa ugesi ingasho ukuthi ithi kuvele khanye ngilele ngalomzuzu ngibheke ngasemnyango uyashisa ethe umoya ingcwele angigqoke ioverall yami uqotini ngilale ngayo that night wathi futhi yembatha ngathi kuyashisa wathi yembatha ngase ngiyambatha mangivula amehlo hayibo nali ibhlukwe ungena umlenze hawu indoda angibabazi ngisho phakathi ngathi ngingakaqedi yayisiphelele isikhanyisile
ifake isigqoko sewuli esiveza nje amehlo njengamakhote bamasulumane uvela amehlo kuphela ukhalo lwayo bazalwane lungaka angazi noma wake wafa wabuye wavuka indlela ezace ngayo cha bazalwane akangangibingelela akangangibuza impilo akangangibuza ukuthi ngingowaphi uma nje fika nami sengivula amehlo ngithi wonke wahosha into yakhe wathi naze zakho sema kanje ngoba ushilo nezwi lakhe ngomkhulu asekwehlingelosi yangena phakathi kwami nenkabi yavimba umlomo wesibhamu khuluma ngento eyenzeke ekamelweni yavimba umlomo wesibhamu yaparalyze umunwe othi kudonse yamikabi sabukana enhlamvini zamehlo ngakhumbula ukuthi kukhona uJesu waseNazaretha athi Jesu asasho ukuthi ngegama asadingi idry manje wasentuthula umuntu ngibala ukuthi ngegama angasho Jesu ngegama lika uyawubona noma seconds Jesu waspina njengemali wathi angimazi waphuma nini mina ngaqukulwa amandla bazalwana ngithi empedeni angithi empedeni sengake ngakunambitha nje ukundiza anganganyathela phansi necomfort akamama umhlongo ngaphe kwami yasala eminyango ngandiza ngithi ubani ofana nawe ubani ongalinganiswa nawe lizwi lokuphila wena wavala imlomo yey'ngonyama uDanyeli walala ubuthongo emthandweni wey'ngonyama iy'ngonyama zavala imlomo zaqamela phezu kwey'hlala amen bathi befika obaba uSigwebela befika omkhulu ekuseni befika bethandaza kwasho ukuthi hawu bandla omkhulu sebefika emhlabeni sekuthi ngo2 ntambama zafika ezakadalawane lezi ayifika emva kwendaba zafika zifika kahle ngiquqile ngiyathandaza ngezwe ibuza untombazana osiza kamhlophe uphi lo mama obedutshula ebusuku yathi intombazane yakamhlophe uyathandaza zathe zakadala abantu uyathandaza yabantu befuna ukumbulala noma nje uyathandaza ngeke simbone angazi ukuthi babefuna ukungibonela ngoba isikhathi engangibadinga ngaso kwaku10 to 3 uyagula iqiniso ukuthi uyagula noma ugulela impesheni noma ugula ngempela abakhe khona ngeke basho ukuthi ngiyagula ngemvimbo yakhe thina siphilisiwe uyabona mawunedimoni eliqaqambisayo ubongikhumbuza uJesu ukuthi wathwala izono wethatha ubuhlungu ngakho ngoba wabethatha abunandawo emzimbeni wami yini esiphethe ushukela kepha mangathi nje ngicela abanoshukela bazothi yevumbu kanti njalo akekho wake wakukhotha wakuzwa ukuthi umnandi uvele wakholwa into ayitshela unayidu nobhaka unoshukela wena wayisimungula wangambuza ukuthi ungikhothile
avela abantu babuye sebekhala yini bengivele mlokhu ngizwa kuphela amandla kwenze njani uthe uNayiti unoshukela wathi uNayiti unoshukela kanti uyakwazi ukukholwa izwi likaNayiti kanti uyakwazi ukukholwa izwi kaFundameva kanti uyakwazi ukukholwa uzobudgethela ukugula kadokotela kube ne-medical aid khona uzothi ma ukufa sewuaccommodatile bese uyolala kamnandi udlele tray uyabona-ke lababanelela abaka-5,000 ngosuku kugijima ujeli kugijima ukhastadi kugijima imesh uthi nje greyinsimbi unesusela ngoba kungangemali oyikhokhayo bano wakholwa ngesiko sileyo hayi mata kanti mazodokotela wakholwa kanje usetshelile ukuthi uzohlinzwa wakholwa watshela umndeni ukuthi wena ongakholwa tshela nabaphansi ukuthi njengoba ngiyosikwa bangibuyise ngiphila labo abakholwa thandazani ngibuye etheatre ubani owakholwa ngesikuzwileyo na ingalo kaJehova yambulelwa bani wakhula njengempande emhlabathini omile wayengenabuhle ukuba simbuke engakhangisa ukuba simfise uJesu umuntu wobuhlungu okwaziyo ukugula uyakwazi waba njengento esithezela ubuso ngabantu asimshanga nto yalutho kodwa wazithwala izono zethu wazithwala izifo zethu ngicela abagulayo bame ngenyawo ungami mawungakholwa vele uhlale phansi wena onoshukela BP inhliziyo arthritis ume ngonyawo wena onama-ulcer wena oneyilonda esibelethweni mana ngenyawo noma unayiphi inhlobo kodwa kuphela mawukholwa ubani owakholwa ngesikuzwileyo na ingalo kaJehova yambulelwa bani musuzusukume ekugcineni uthi ake ngibone uyabona leyo nto eyenza loyo muntu wahlala 38 years eduze kwechiba abantu bephila wayelindele abantu noma uJesu esela uthi hawu Nkosi mina ngithi ngiyasuka bese kuba khona abangena phambi kwami ukukholwa ukuthi xhuma inhlamvu valelisa kuleli demon litshela ukuthi kade ngingazi kodwa namhlanje ngikholiwe ngezwi likaJesu mina nawe siyadivorce la ingweleza ngezwi likaJesu mina nawe siyadivorce la uma kusho wena kuzokwenzeka kuwe njengokukholwa kwakho ngeke nje bekhona bekwizandla ungakhathazeki inkonzo yokubekwa izandla yasetendeni ngale emhlabeni ukuze abantu babone amandla bakholwe wena njengomntwana wasekhaya phila ngezethembiso phila ngezwi alikhulumile uyisho phila ngezwi divorce kuleli demon sehlale kakhulu kunesu lilalise empedeni ufake emashidini lithi iBhayibheli umoya ongcolile ephumile kumuntu udabula indawo ezomile ekhala ethi mina ngobuyele endlini yami uyakholwa na ubani owakholwa ngesikuzwileyo na ingalo kaJehova yambulelwa bani ubani owakholwa lalela-ke mntana kaNkulunkulu musulindele uma madlala akhuleke uthi ngizophiliswa yilamazwi angaka amaHebrew chapter 4 verse number 2
athi nathi sashunyezwe izwi njengabo kodwa izabalizwayo alibasizanga bona. Uyabona nje nakulabo abamili asibo bonke abazophila ngoba izwi likaNkulunkulu alihlangananga nokukhono. Akubekhona into eyenziwa nguwe ubamba lelizwi, ubamba lelizwi utshalela idimoni ukuthi siyahlukana namhlanje. Malithi liyabuya utshale ukuthi sadivorce etendeni nengwelezane. Bekusandla lokula khona kholwa amandla kaNkulunkulu. Bazalwana ke siye kuthela uJesu ngehlazo alingazulazuli izwi likaNkulunkulu lisele ukuhlangana nokukholwa. Abantu baphume la begula, baphume labantu besaleka iqalekiso. Kholwa kuphela konke kuyenzeka. Amadimoni kashukela, idimoni lenhliziyo, idimoni lama-ulcer, idimoni le-stroke, idimoni lokuhlanya, idimoni lemoya, lonke uhlobo lomoya aba umsebenzi kaSathane. uJesu Kristu ufikile ukuthi azoyidestroya imisebenzi kaSathane. Khuluma ukuphila kusukela manje. Ngegama likaJesu ngiyaphila. Ngoba uJehova uThixo wenyama yonke. Ikhona into emehlulayo na. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Jesu udlula phasika. Jesu, Jesu, Jesu. Sizamandla okuphila. Phezu kwalemzimba. Sibizokhululwa. Phezu kwalemzimba. Sukela kulesi sikhathi baphume kule ndawo. Ibopho zobumnyama iqaqiwe. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba ngokuthuma izwi lakho uzosiphilisa. Thatha udumo egameni likaJesu inkosi. Amen. Ukuphila nokufa kusemandleni ani? Abalithandayo bazodla ini? Ithelo zalo. Mawuphuma la bake bathi nje ukuthandazela etendeni kwangconywana uzodla isithelo sokukhuluma kwakho. Awufuka nini bo, awufuka nini bata, hallelujah. Sizomuka awufuka nini bo, awubanja lonke
uyaphi kodwa indaba ekhona la phakathi kwami engizwayo yayizwa le ndaba abazalwane ngiyabona ikhali siyiphethe kodwa uma umuntu ephethe isibhamu engafundisiwe ukudubula ngaso uyofa esiphethe igebengu sithathe sona isibhamu sakhe simshaye ngaso alale phansi amakholwa lesikhathi iningi lawo amakholwa anjalo mayikholwa liyikholwa kodwa umoya ongcwele lingena liyafana nomuntu ophathisa isibhamu ongatrainiwe ukuthi sidubula kanjani amphinde bazalwane uma ikholwa liphethe izwi likaNkulunkulu kodwa lingenayo umoya ongcwele lifana nomuntu ophethe isibhamu ongatrainiwe ukuthi udutshulwa kanjani ngaso bekufanele sikhale kulezi insuku sithi Nkosi ngembathisa amandla kamoya ongcwele baye besho abantu bethu banayo umoya ongcwele futhi bakhuluma kahle bona bathi banawo ngivela ngibona akusuyeke lo wasezulwini okukhulunywa ngaye ngoba wasezulwini umuntu akawona uyena haleluya kuyingozi uba ikhona umoya ongcwele ungenayo izinto zokushaya zikulahle phansi ngoba akekho umuntu nokutshela ukuthi ziyeza izinto uma unomoya ongcwele abazalwane uyakutshela uthi uJesu nimlalela umoya ongcwele ngoba yena uyothabatha kokwama nazise khona angeke umoya ongcwele asimislide abazalwane futhi umoya ongcwele maye khona angeke asivumele ukuthi senze izinto izwi likaNkulunkulu eliphambene nazo kukho konke kuwo wonke amazwi akhulunywayo nasekhulunyiwe nawo akhulunywayo uma kukhuluma umoya ongcwele abazalwane angidoubt amen ngoba umoya ongcwele akafakane ehlathini yiko ngihlabelela lo mhlabeleli bazalwane othi hlomanini ikhali zokukholwa ngosomandla sizonqoba kodwa akusiza ukuphatha isikhali ungayazi indlela yokusebenzisa siyambonga uNkulunkulu ngale nkonzo ehleliwe bazalwane enhle kangaka ukuthi azokhuluma nokuphila kwethu ukhuluma nabantu abafuna ukezulwini abantu abafuna ukuba khona embusweni wakhe haleluya siyambonga uJesu bazalwane iprogram yami ikhona yona bhaliwe ngicela umama uMhlongo Mrs BS Mhlongo eze ngaphambili angithi uyabona ukuthi ngu-director wangempela director uma sengi-director ngiya-director mama Mhlongo uyakubiza u-director woza ngaphambili haleluya lapha kwi-program bhaliwe bazalwane ukuthi umama uMhlongo uzosinikeza i-purpose of this day yazi ukuthi ey'nkonzweni kuyayiqalwe ngayo i-purpose ukuze bawubona ukuthi awufiti usheshe uthathe amasaka kwabo kodwa kule program ayikhona i-purpose iza ngasekugcineni manje uyabona eyasezulwini le ndaba shomanini izikhali zokukholwa ngosomandla sizonqoba awushomanini izikhali zokukholwa u-348 uselele bazalwane noma usehambile uma mfuneka kufanele kubulaye ke lapho eregisteni yakhe ma angithi uba nawo ama-details akhe yebo uma mfuneka unawo nansi sisi inombolo yakhona 348 uyowina unumber 2 unumber 174
174 number 174 number 3 naye kushuthi akasekho bazalwane. Ticket number 220 220 ticket number 220 hayo baba bethe ukhethe ezinye lapho. What is the house saying? The house says if you upset when your prize is being called, then you are standing a big chance to lose it. I babusamlo astomule ubanonga kola number 2 no number 3 no number 4 kushuthi ke bazalwane into ayivumelane uma bengekho bonke lama president awamonga. Hayi phela ngithi senze ufair mina ngikhona but uhlelo futhi angikhokhela. Hallelujah. Babusamlo ngicela ukunikela nje baba. Amen. Yebo abe mathathu nje. Abazalwane niyabona bafuna wina onke lamathikithi. Bafuna wina onke. Ngiyavula ke manje. Ngeke ngivule iqala number 2 angithi bazalwane. Ngoba number 2 is absent. 103. Ngikubonile ukuthi kuyikhulumela wena. Asishayele izandla bazalwane. uJesu muhle. Sekuyavulela inye bazalwane. Ngandazela ukuthi engathi angabebi. Ticket number 231 231 engathi uyaphendule kuThandazo wakho. 231 uThandazo angisathandazi ke bazalwane ngiyabona. Kuthi lapha president azogcina ahambe na. Ayilo ukhona ke lo. Kulela bembuyi. Number 12. Hallelujah. Ngiyacela baba ngicela umntomulela amabili. Bala el mío, bala el mío, bala el mío, bala el mío, aleluya. Ticket number 523. 523 523 hayo elaka nkosazana awukosamela ku 325 leli 523 haleluya. Awutisimolela engathi angaba khona 178. Hallelujah. Shanzana principal Azala Shanzana zafike Shanzana zafike athi khonitiya bazalwane kodwa ke bengithelihle vele balizokuzwa abantu ingathelwa phansi. Baba ngicela umntomlele indoda. Ticket number 379. 379. I inkosi ngathi izumthandazo yami. 379. Inkosi ngathi izumthandazo yami nabazalwane. Uma ngabe ingenamnikazi kusho ukuthi ngabantu bazalwane. Director. Baba kenelo. Ubabuzwane bazalwane uthandazela ukuthi leli kube lika priest kuyine lika priest
manje angazi uyabona le number le mawuyimise kanje ithi 01 mawuyimise kanje ithi 10 hayi bazalwane le number le mawuyimise kanje ithi 01 kodwa mawuyimise kanje ithi 10 ngibise iphinde hayi 01 was Jesus.